So I bila makan daging kambing kadang-kadang I rasa macam kepala mabuk lah, because I think this is a common thing, you know, mythos or whatever lah, you know, that people will say tak boleh makan daging kambing banyak sangat, nanti kena high blood pressure, all these things. So initially I was having the same persona, kira macam that feeling lah. So my mother, dia memang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akbar Arif di sini dan sekarang saya partner Roslan Ahmad. Okey, semak kita cakap selamat datang ke Sembang Sembang. Okey Akbar, hari ni kita ada tetamu. Ya. Kita untuk berpodcast. Siapakah mereka? Okay, mereka ni kira diorang pun basically kat Simpang Bedok kira. Basically kita punya location of office is at Simpang Bedok. And basically I think the last week also kita interview one of the people here lah and today we got another special person okay, this also kita punya neighbor lah dia tak lain dan tak bukan kita punya abang daging lah Encik Azhar and anak dia Fawaz insyaAllah daripada Fast Urban Farm Meats and More. Ya, okey. Nak kenal apa lagi? Okey, sila perkenalkan diri abang dengan adik. Okey, saya Azhar daripada Fast Urban Farm Meats and More. Kedai saya berada sekarang di Simpang Bedok. Alhamdulillah. Dan sebelah saya adalah iaitu successor saya next in punya command next vehicle commander. Nama saya Fawaz daripada Fast Urban Farm juga. Jadi saya menolonglah bapak saya dalam this family business kita ni yang sudah spend for almost over 10 years already. 10 years. Kira bapaknya CEO, anaknya pangkat CEO Presiden. Junior. Anak presiden. Naik presiden. Presiden dah naik Okey, kita nak tahu macam mana abang buka kedai, your research. Okey, sebelum abang buka kedai daging ni, abang bekerja sebagai sewaktu tu saya bekerja di perkhidmatan awam. Okey, selama hampir 33 tahun. Saya bersara. Saya sudah pun bersara hampir 11 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya nak bersara tu, dalam masa 2-3 tahun tu, saya ada juga buat perancangan dengan family yang saya tidak mahu bekerja lagi dengan malas lah ni kira bukan saya tak mahu bekerja lagi macam kita lah betul lah. Walaupun saya dikasih offer untuk sambung terus selama lagi 5 tahun. Tapi saya tidak ambil. Mak abang bekerja sebagai apa bang dulu? Okey, waktu tu saya di penjara. Penjara. Prison warden lah. Ya, saya. Okey. Warden ke ni apa bidang abang? Saya salah satu yang saya di sana saya ada chief warder. Chief warder. Selain daripada tu, bidang saya, of course saya tidak boleh more exposed to public because banyak confidential, national confidential lah. Ya, saya. Tukang sebat agaknya bang. Rotan. Ingat saya lakukan lebih daripada itu. Aku ingat dulu time apa, one of the course of agent kan, satu dia explain macam mana dia rotan. Aku dulu kat depan, aku ketawa kikik je dia kata. Sebab ni macam rotan kan, macam style Milo saya ada pattern lah. Betul. Ada teknik dia bang Allah. Tapi siapa yang kena tu kan takkan ketawa tu. Okey, so abang dah buat research selama berapa tahun tu sebelum abang nak cebur bidang bisnes daging ni? Saya mengambil masa dalam hampir almost 3 tahun. Sebelum saya nak retire tu, saya dah buat perbincangan dengan family yang mungkin saya nak buat perniagaan kecil-kecilan. Jadi kita pilih lah perniagaan yang kita nak pilih. Kita ada buat pemilihan macam nak buat ternakan ayam, tapi bila ternakan ayam dulu kita fikir kita ada
bird flu kita tak jadi. Okey. Habis bila nak buat ternakan lembu, kita pun ada terfikir ada mad cow disease. Itu semua research yang kita dah buat. Jadi kambing ni belum ada risiko dia lah, nak elakkan risiko dia lah. Tapi tak ada apa tu mad goat disease belum at the moment, belum ada. Actually mad cow disease ni apa punca dia tahu? Basically I think a lot of people dia don't pernah dengar mad cow disease but exactly don't know. Dia kira apa? Lembu dia ketawa ke apa? So I think for this one dia okay, kita bukan doktor tetapi bila kita buat research macam gini selalunya mad cow disease ni is bila lembu tu dia salah makan atau bila orang buat peternakan dia kasih obat in all this, so dia lembu dia sakit lah. Then that is where dia punya disease dia tu boleh easily spread dengan dia punya rest of the lembu. Okay. So Saya basically salah ingat makan. lembu makan rumput je. Ya, tetapi kalau yang ada penternak macam maybe in other countries bila dia dah buat very big scale, dia nak lembu dia cepat besar, then Kira they that's start where to all the inject them problem with a lot of those kind of supplements or whatsoever lah. That's where it go wrong lah. Yes, All the disease start to come out lah. Macam apa Wagyu ni semua ni kan, dia orang ada special kind of food for the beef so that they can become special breed or whatsoever. Oh, so ni kira salah makan lah ni kira. In a sense salah makan lah. Tapi macam just to continue what my father was saying, bila kita buat research ni, the business started actually more towards just as the punya retirement plan dia lah. So kita buat a research in term of nak buat penternakan just as a small scale dulu. So after all the different animals, kita rasa kambing is paling sesuai because dia tak sebesar lembu, jadi the infrastructure kandang dia tak terbesar, tak besar sangat. Then kalau macam ayam pun macam ada the few diseases, so kita settle dengan the kambing lah. So I think the history that one kita started back in 2013. Kita start in 2013 where kita ada a small farm dekat Simpang Renggam. Simpang juga tapi dia bukan Simpang Bedok Simpang Renggam. Simpang Renggam ni kira kat Malaysia, Johor. Dia kat Johor. Kat Johor. So okay, daging apa yang y'all import dan dari mana? Okay, so for the daging yang kita ada dekat Simpang Bedok ni, kita import mainly more of the premium cuts dekat Simpang Bedok. So kita started more towards the pasar kind of daging selection dulu. Kita sebelum kat Simpang Bedok ni kita dekat Bedok Reservoir wet market. Wet market. That's where kita belajar semua together macam mana nak buat butchery. Daripada situ lah. So that one is what? Is a butcher, kira macam kedai wet market butcher. So tu kita ada dua stall. Satu was the butcher side, lagi satu punya side was the frozen. So kita jual barang frozen as well. So in terms of the daging selection, kita ada macam daging rendang, daging beef stir fry, daging goreng. Jadi kalau macam daging rendang ni, kita normally gunakan yang macam leg of beef. Dia tough sikit. So that one's beef lah Yes, saya beef, semua beef. Then atas sikit premium maybe batang pinang. Correct lah. That one is tenderloin. Actually pasal daging ni okay, this one by personal. Dulu kira I memang darah mama lah darah mama ni kira ada package lah normally ada high blood pressure, high or the three standard one lah So I bila makan daging kambing kadang-kadang I rasa macam kepala mabuk lah, because I think this is a common thing, mythos or whatever lah, that people will say tak boleh makan daging kambing banyak sangat, nanti kena high blood pressure, all these things. So initially I was having the same persona, kira macam that feeling lah. So my mother, dia memang kira hari raya anytime when she free, dia suka masak biryani. So that time I was in the military lah every time when she want to cook, I say, Mak kalau masak biryani masak daging lembu tak mau daging kambing makan daging kambing dia darah up Mak. So since then my mother that time she start to practice cooking biryani daging lembu. But when I become an agent, kita kan bergaul dengan banyak kira ahli-ahli masjid, all these orang-orang baik. Dan orang cakap kan, daging kambing ni adalah salah satu makanan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sekali bila dengar gitu kan cakap, takkanlah Nabi kita nak tu kan. Sebab dia I was caught a bank.
takkanlah betul kan. So since then kan, I kira cut down on lembu and I start eating daging kambing. And now until today kira kalau makan nasi biryani mesti kambing jugalah. You know. So but when I think like sometimes it is your mindset like that I don't know what is happening lah, but the fact is that sometimes mindset does create a kind of macam a body kind of change or whatever lah, but when the part where that say that is kesukaan Rasulullah I terus switch off. So since then I eat daging kambing and no issue, so I don't even have this headache or whatsoever anymore. So I got no idea what is the cause to that, because before that memang ada, tapi but before but after like listening to these people, right, then so for your case in terms of daging, so what mesti you also got this kind of daging kambing dengan daging lembu, which is better? Okay, these are terpulang pada para pelanggan. Dia orang punya own preference, yang diorang dah biasa makan whether daging kambing. Okay, daging kambing pun banyak dia punya grade dia daripada kambing, daripada lamb. Lamb daripada berumur 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Ini kambing yang 40 hari kan. All these things. Tak semestinya above daripada 12 bulan diorang dah panggil mutton dah kira dah. Al-Kisah. Kau makan je kan. Ya betul. Kadang-kadang kalau diorang kasih sate kan, aku pakai main bedal je tau. Tak tahu daging kambing ke daging lembu sih. Rabak. Ini case rabak. So I think like I love to eat meat, but sometimes like when people ask me sedap ke tak, kalau dia lembut, kalau dia potong senang, kalau masuk mulut dia kunyah pun sedap. To me that's, but in terms of premium or not, I think I'm the wrong person to ask. I really don't know how to value. I'm just an eater, janji enjoy. Yes, correct. Janji enjoy, correct. Generally daging kambing tu lebih manis daripada daging lembu, betul tak? Ya, saya daging kambing selalunya lagi manis, tetapi kalau you tengok the daging raw bila tu kan, daging kambing ni dia punya minyak dia tu, dia punya fats dia tu is infused dengan dia punya daging dia. So that's why normally daging kambing tu dia punya bau dia lagi kuat. Dia punya kalau masak minyak dia lebih gitu. Tapi kalau macam daging lembu, dia punya lean meat dia lagi banyak lah. So I think that's also one of the reason at the time I don't really fancy daging kambing, because of the smell. But my wife she's a great cook lah. So my wife is a great cook. Sempat angkat juga. Tak ada, nanti bukan aku seorang angkat, banyak orang angkat. Kalau tidak kau tahu bila hari raya tak boleh tidur lah. Bukan. Itu tak boleh tidur ke tak tahulah kan. But the fact is the fact lah. Sometimes like I told her I don't like to eat kambing. I don't really like, but because I think the way that she cook also, I think she knows certain part. I think actually she should be in this particular podcast because she got a lot of questions to ask actually. But never mind, we continue on. Okay, so just tambah sikit tentang makanan daging kegemaran Nabi kita, iaitu bahagian mana yang dia suka. Okay, bahagian lengan, peha dan kaki depan. Okay, antara parts yang dia gemar lah. Kenapa bahagian lengan, peha ataupun kaki depan? Itu aku suka juga. Kenapa bang? Okay, jadi for translation is actually leg of lamb. Leg of lamb. Kaki belakang. Habis yang mana? Yang lengan atau lamb shank itu di kaki depan. Kaki depan is lamb shank. Lamb shank tidak ada kaki belakang. So kaki depan. Masya-Allah. Kira dia dah lagi atas kita sebelum tu. Betul. That's why he knows better than us. Finish ke lamb shank. These are the punya best parts of the kambing lah. Kalau nak ikutkan macam masakan all the Middle Eastern gitu kan, secara diorang masak selalu diorang masak dengan nasi minyak, nasi gitu kan. So nasi mandi saya. So bila gunakan the parts yang appropriate for this kind of cooking method, selalunya we will gunakan lamb shank, leg of lamb, pasal dia lagi empuk, lagi lama kat dalam dia lagi empuk. Dia tak hancur. Dia jarang pakai macam dia punya ribs ke.
Kira I noticed that ini I'm looking at the map of lembu Is the map of lembu sama dengan kambing You know, lembu dia ada chuck, dia ada rib, brisket, plate, flank, short loin, bottom sirloin, round. Because lembu dia daging dia, lembu ni besar tau. Jadi dia punya parts you tak boleh samakan dengan kambing. Okay, kambing dia ada terms dia. Kalau macam dekat dia punya tengkuk dia tu, kita boleh panggil dia lamb loin. Lamb loin short itu boleh dipanggil in between lamb chop ataupun lamb ribs. Dia tapi of course dia also ada kambing lamb ni, dia also ada batang pinang, tenderloin, very nice, but it's a very very tiny. Dia punya batang pinang dia tak sebesar macam daging lembu lah. Okay. Untuk mereka yang Gen Z, saya rasa batang pinang dorang tak faham. Kan? Kalau macam lembu tu, sebesar-besar lembu tu, when you get the batang pinang tu, the tenderloin dia tu, okay, sebesar-besar lembu tu, dia punya berat paling berat pun 3 kilo aja. Wow. 3 kilo. Sebesar-besar lembu tu dia punya batang pinang. Kira kita kalau order satu kali punya order tu dalam 2 kilo lebih tu, kira satu lembu lah tu kira. Ikan satu tu itu dah kira macam kategori harimau. Makan satu lembu. Apa hari harimau? Belum makan. Okey, saya sebenarnya penggemar daging juga. Saya suka makan sate, saya suka makan steak. Okey, apa jenis daging lah, sop daging apa kan? Daging buntut, sop buntut. Semua pun minat juga sebab dia punya kelembutan dia dan enak dia nak makan daging lah kan. So, kalau kita yang gemar makan steak, which part yang you actually recommend kalau untuk penggemar steak lah? Okay, steaks kan, actually bila dekat kettle tu, banyak parts dia untuk buat daging steak. Okay, selain daripada yang biasa punya, yang you boleh nampak orang makan apa ni, sirloin steak, okay, strip loin, rib eye, okay, dia selain daripada tu pun yang lain macam apa ni, yang beef tenderloin, okay, dia punya apa ni, flank dia pun is a daging steak actually. Flank. Yang apa, tomahawk. Okay. Mana so dia punya part tu? Tomahawk tu is actually rib eye steak. Cuma dia datang dengan rib dia sekali. So dia actually dia. The full name dia is tomahawk rib eye steak. Pasal dulu time kita muda-muda, mungkin di peringkat sekolah menengah, kita tak pernah dengar ni semua tomahawk ni semua kan. Mungkin ni trend baru-baru ke agaknya? Dia sekarang trend baru, jadi orang suka gunakan masak ni untuk barbecue. Tapi kalau macam pelanggan kita ni kadang-kadang pun tak balik juga, dia suruh potong pasal tak boleh muat dalam oven dia pasal panjang sangat. Tetapi yang daging yang dia makan tu dalam tomahawk tu is actually rib eye steak. Rib eye steak tu is bila dia dah potong daripada dia punya rib dia tu, itulah you dapat dia punya rib eye dia. Jadi in terms of macam meat eaters atau siapa-siapa yang baru nak introduce themselves nak makan daging gini, I think kalau you nak masak steak, the two most common ones yang very forgiving in terms of nak masak dia senang, is the strip loin dengan dia punya rib eye steak. These two lah, it's very easy to learn how to masak. Okay, untuk mamak-mamak yang suka masak sop, jenis daging yang mana pula? Ada yang sop kambing kan? Selalunya sop kambing lah. Sop kambing aku selalu minta sop isi je. Mama tak mau parts sop kambing daging aja. Ini muka makan daging aja. Kalau macam Kak Adam kadang-kadang nampak sop lidah lah. Ya, saya. Sop, ada betul. macam-macam. Semua Saya ada. tengok pun macam wah ni dah macam. Kau makan sop lidah? Tak pernah try. Kau tak pernah try lah Tak pernah try lah. Kalau kau masukkan lidah kau just imagine lidah dengan tu lidah dengan lidah kau. Dia macam adventure sikit lah kan. Adventure. Tengok ada sop lidah, sop macam-macam jenis parts dia lah, which saya nak try pun macam belum berani lagi lah nak makan. Apa pendapat abang? Kita di Singapura kan, yang kita nampak kebanyakan ramai yang cuma makan di sop lidah ni only segelintir lah dekat kedai-kedai mamak yang jual biasa sop kambing makan dengan ni. Tapi kalau pelanggan saya dekat sini, customer saya, okay,
saya ada expectorate where diorang datang daripada Middle East. Bila diorang masak, very surprisingly that bila dia order untuk apa ni lidah kan, kambing lidah sampai 5-6 kilo. Wow. Lidah sampai 5-6 kilo. Itu kira berapa ekor punya lembu tu? Lah kat kambing tu. Just imagine, okay, 1 kilo of the lidah kalau dia buat packaging is dalam ada 6 atau 7. Bermakna ada 7 ekor kambing. Jadi dia order tiap-tiap kali dia akan order dengan saya, dia akan masak. Middle East semua exotic lah. Dia lidah, pipi. Okay. Lidah. Lebih exotic, kira lebih mahal. Ya, saya. Because kita punya supplier yang bawa masuk pun is specialized supplier. Lidah lembu sebesar lengan kita. Lembu, lidah lembu. Daging dia macam gitu. Ingat kecilnya macam Aku tak pernah nampak. Kalau lembu besar macam lengan saya gini. wow. Oh my goodness, itu baru lidah dia. Mungkin next time kita try lah sup lidah. Kau try lah, aku tengok, aku ambil gambar. Aku tak boleh lah. Kira in terms of makan-makan ni kan, kira something that I'm not familiar. I think I'm those typical Indian. Maybe for myself lah. Kalau makan daging jangan makan. Kalau nyapat benda halal makan. Memang halal. Kau makan kulit dia bagus. Kulit buat jaket. Kulit jaket. Betul. Okey, untuk di bulan puasa pula, selalunya yang orang yang membeli daging-daging tu jenis apa pula? Okey, kalau kebiasaan lah untuk masakan rumah biasa gini, tak lari daripada apa ni, daging goreng, daging rendang, daging rusuk lembu, rusuk kambing. Itu the common one. Bila-bila nak air raya ni, baru diorang banyak minta hati lembu lah, paru lah, all these things. Abang ada supply daging-daging untuk masjid-masjidnya? Okey, waktu korban je yang kita buat agihan dekat masjid-masjid, ataupun kita buat agihan dekat the needy family. Alhamdulillah. Tapi in terms of supply, kita pun masih ada supply dengan some of our local restaurants lah kat sini. And then also for bulan Ramadan ni, yang kita perhatikan is that banyak orang rushingkan kerja and all this, so kita buat our own in-house product yang it is all ready to cook, meaning dia dah pre-marinated, so tinggal dia just letak kat kuali then just masak aja. So kita ada a few selections of that lah, daripada lamb, ayam, daging, lembu. Untuk permudahkan pelanggan-pelanggan. Okay. Alright, okay. I think we are reaching the end of this particular part. Okay. Nanti kita akan continue on with the second part. Stay tuned, okay. So, but for the time being, kalau di Simpang, jomlah Simpang. Free consultation di property shop di @Simpang Bedok. Depan Spice. Jangan malu, masuk je. Okay. Jangan lupa follow, like dan share. Yes, correct. Jangan lupa follow, comment, like and share. Number kita kat bawah kat bawah. Ini macam. Okay, stay tuned guys for part 2. Assalamualaikum.